أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtovlarimiz, danlovlarimiz Alloh taolaga gina tegishli. Har birimizda Alloh taolani maqtaymiz, Robbimizdan gina yordam so'raymiz. O'zimizni qilgan xato kimchilik gunohlarimizni g'afur etini Allohdan yalvaramiz. Nafislarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan bir Alloh taolaga sığınamiz. Hamda Robbimiz bizning xo'jamiz, Robbimiz tarbiyachimiz, Robbimiz rizqlantirib, umr berib turishi ilahimiz. Albatta Allohdan boshqa Tanrıga loyiq zot yo'q. Robbimiz turmush berdi. Allah Rabbimiz ömür verdi. Allah Rabbimiz günlerini, zamanını, vakitini yarattı. Şükkine orunda Kur'an'da Allah Teala vakit bilen, zaman bilen hamd eder. Hem de Allah'ın rahmeti nasip buldu. Bugün de halkımız bilen, şehir halkı bilen, kelgen konaklar bilen, şu meclisimizge Allah Teala yurtuna, ibadet yurtuna yığılgan. Hem de şuşunda zor büyük bayram, Kurban ayeti umayından yığılgan nasip etti. Şuşu büyük mübarek bulgan Kurban ayeti, İslam dininin iki büyük zor bayramlarının birisi bulgan Kurban ayeti, Aydül Adha bilen her başta Müslüman tuğanlarımızı, kardeşlerimizi tebrikliyim. Allah Teala şu günlerini kılgan izgi amellerimizle, şu günlerini şalgan kurbanlarımızla barşa izgiliklerimizni Allah Teala kabullardan kılıp, hem de ahirette de, bu dünyada da ecir savaplarına erişimlerimizi nasip etseydi. Hem de indi bu beyranlarını zurlar, kuşundaki ilişkilerini zurlar, hürmetler, aramızda Nizeler Ayağına başlığı Haydar Feslehtullah, anam yardımcısı hem de Minister Basarı, şimdi şu büyük beyramımızga, zor beyramımızda hem de indi sözle alıqa tapşırarız. Şu beyram ayından ve iki söz. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli milletdaşlar, bütün Müslüman halkı bugün izgi Kurban ayetini bayram etdi. Ol endi ilimizde, respublikamızda barımızını birleştire turgan bayram. Mana her vakit şulay bir-birimizga yordam etib, hurmat etib, ulug'larni hurmat etib, urf-odatlarni istab tutib, birga yasharga yazsin. Muhtojlarni ko'rarga, ularga yordam etarga, ko'rshi qardosh bo'lib yasharga bo'lgan amallarimiz, qurbonlarimiz izgi ishlarga bo'lsin. Kelajakda da mana shulay birga yasharga bayram bilan boramiz. Allah'ın rahmetleri olsun, dileklerimiz kabullardan olsun. Yani Allah'ın rahmetleri olsun, dileklerimizge, indi Allah Rabbimiz şu meclislerde hayırlı faydalı sözler söylerken, şu söylenen sözlerimiz bilen, şu söylenen vaazlarımız bilen yüzümüzge, ben şişirarda yüzüme, hem de şu şılda yıllar başa Müslüman kardeşlerimizge indi faydalarına ve amelde kullanıra Allah nasipler isteyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihi ecma'in. Başa maqtovlar, danlovlar Allah Rabbimizge hem de süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ehli beytine, sahabelerge, tabi'inlerge hem de Allah'ın yolunu devam edip şu dinimizde bugünkü hayatta geliştirgen barcha Müslüman kardeşlerimizge, değerli babalarımızga Allah Teala'nın rahmetleri hem de merhametleri erişip saydım. Elbette Allah Rabbimizden ben hem de var ikenliğini tanıp barcha amellerimizni izlediğimizde birinci şiratta farız, bizim üstüne mecburi olan amellerini Allah rizaları için başlarız. Hem de indi bugünkü kurbanlarımız da Allah Teala rizaları için bular. Eğer kurban ol, indi yakınayı bir tercüme edildi. Allah Teala'ya yakınayırız, Allah Teala'ya min rahmetine bir adım nasibız.
o'sha qurbon amallari bilan qurbon shalı bilan. Lekin qurbon shalamiz shalgan qurbonlarimizning qoni da shalgan qurbonlarimizning iti de Alloh taolaga kerak bo'ladi. Baribir butun shular o'zimizga qoladi. Nishik Alloh taola hikmatli etib sani adam bolasini musulmonlarga. Alloh Rabbimiz o'zi bizga mümkünçiliklerini berib turadi. Sog'liq salomatligini Alloh taola o'zi berdi. İşlet mal tabu üçün vaqtlarımızda mümkünçiliklerimizni Alloh taola o'zi berdi. Hem de yılga bir mertebe sınab qari adam bolasini Alloh taola o'sha qurban bilan. Mening bandam Allohning rizoligini umid etib, Alloh taolaning tanib shu ishni boshqarar ekan. O'zining shu halal molidan ulush chiqarar ekan deb Alloh taola sinab qolgan. Hamda ixtiyor etdik, shu chiqargan molimiz o'zimiz uchun kiri aylanib qo'ydi dunyoda, oxirat yo'lida aylansin. Alloh Rabbimiz qilgan barcha izgiliklarimizni, sholaşaq qurbonlarimizni Allohdan qilsin. Alloh rizoligini erishtiradigan amallardan Alloh Rabbimiz nasib etsin. Albatta shu sholat qurbonlarimizga, tuğanlarimizga, yaqinlarimizga hamda birinchi shiratda muhtojlarimizga erishtirishga Alloh taolo nasiblar etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونطقت الأدلة بأوصافه الجلال والجمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كنه ذاته العقول والأفهام وعجز عن إدراك صفاته الراسخون والأعلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الفصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال. صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. يا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام. يوم عظيم قدره للأنام. عظموا هذا اليوم بالإنعام والإحسان وإيصال الأرحام. إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحر بقوله وانحر وأمر خليله بذبح ولده الأشهار وأفدي بكبش من الجنة بواسطة الملك المقرب. ولا يجب على الفقير على القول المعتبر البدنة عن 7 والضأن والمعز عن 1 مجزئة. ولا يجوز العجفاء والعرجاء. ضحوا عن أطياب أموالكم وعظموها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله المقرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. Bizning boshlarimizni va ko'ngillarimizni islom nuri bilan nurlantirgan Alloh taolaga cheksiz hamd hamda shukronalarimiz bo'lsa edi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning hurmatli oilasine, barliq sahabalarına, tabi'inlarga hamda ularning yo'lini davom etib, o'zini kunga qadar erishtirgan barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning marhamatlari bo'lsa edi. Shunda yig'ilgan har barcha musulmon qarindoshlarimizga, har birimizga Alloh taolaning cheksiz salami
keng rahmati hamda barakati hammamizga erishsaylar. Endi muhtaram jamoat, ko'rkam bayramimiz o'sha Qurbon hayiti muborak hamda xayrli bo'lsin. Alloh Rabbimiz ilk kunlarimizga, jonlarimizga tinchlik, ko'ngillarimizga tavfiq, hidoyat berib, har qaysimizga xayrli hamda barakatli, foydali turmushlar nasiblar etsaylar. Mübarek Qurbon bayrami kunlarında ixlos ko'ngildan izgi amal ibodatlar qilirga, Qurbon chalirga hamda Alloh taolaning cheksiz rahmatlarına erishishga o'sha kunlarda Alloh Rabbimiz nasiblar etsaylar.